Obusangafu bwange omulumuherwa kuchiririsia amekesio kesipindi esi Amenosanio. Wacha akia amekesio aka Fatherhood ala nende sonship ni kuro chiririsia manyire mbugudongeresa nende iwiki ndala machivili kumararisia mekesio keneko ambi kumera nesi Prisca Achuki nyalwanda yori napio stangausi ambi bishop bishop. Ongea mnamrudia na kushirita Sunday asubuhi ya leo. Mwami Yesu itomnywe ni Bishop Achuki ni kanisa ni Upper Room Milele Ministry. Karibu sana. Ambia pastor. Asante. Romna mfanefwe Amara Kanje ni si Apostle Robinson. Nende umemere wa Kabubit Pastors Network. Ambia. Orio mno Bishop Franklin. Wele Bishop nkaro yoro rekeresia onan mute sa video nende audio ili kumedo kulola nendo kuburan usiri the bishop na chirilisi yake nako sabere sabu chirilisi yako mekesio kabere ama kahulu chirilisi yakano iwiki no yosi amekesio kene aka Fatherhood nende sonship. Wacha akia wiki ya kwanza nukubola baba nuina baba we kanisa baba we sialo kwa lingala roles cha father we kanisa orui bula nende we sialo sabere ninga lafu yuki ya weru kulingara ngama wakare ko budinywa balaraba biramo bakarera muligulo lwabwe saina hire kulamana mera osama waka omwana wesisiani mbwe emirimo kyo mwana ama father sonship the roles of a son nuko lamana ma sonship kureo paka nende mwana isahani arosa bere kuchakira bwe na kulingara roles of a son. Bishop sabanja kena ndakabole dina asante mfana Prisca kumebalo malai nota mekto malai chira nuko kweka makuba kena kaka papa mwitala nende mwana ndabana ni mako malai chira katsakolera kuhambani halala habi guli nende bana chira ibanjiri bolandi na matuko ko kumarika bana balakhabu heavy guli Bibuli balakhawe yani watoto watachukiza wazazi na wazazi watachukiza watoto kama nyangalina hutuha kumolema kuliko balini so that kobe kumanya muloli weru nomba muriti njiri ndai na likubo likuranga ndanyako bola hakariha papa nende mwikula mutlicha kubola mwikula akari ne papa nende mwikula lazima kube ni chintu shakulanga nga relationship nomba uhusiano kutuha ubere nende uhusiano nende papo nuli mwikula mwitala nuli mwikula muti kanisa kutuha ubere nende uhusiano so likuranga lile yene lekatona kwenza kuni uhusiano nomba relationship kutuha ibeo akari nende papa nende mwana kumwana abana nyala kulonda mubirenji bya tata wewe nomba bise wewe kutuha abana nende uhusiano bulai nabula uhusiano bulai nende ise wewe shagenda mubirenji bya tata weta unajola nati tanginjira ene lukanu na arekha injira ya tata ya manyanga shikira nuenza lo Yesu yitsa mushibala yitsa mubunyali bwewe kuli Nyasaye mubunyali bwewe kuli mulonjiri kunirwa lakini yalango mwana wa Nyasaye mwana wa Nyasaye kalwa hakalina alangwa mwana wa Nyasaye shikira ali mumbiri na imwene nali mumbiri shauli nyanga yabolanga kamulolanga ni kholanga kanda lola khutata wanje kama nyanga buhusiano bwewe nende tata wewe nomba na Nyasaye wali buhusiano buli intact buhusiano buli ulai neka chira nabolanga kanda lola kando langa tata wanje na khola nako ka kholanga chira bafarisa bitsa atu hawo mureba uhola makuba ka kubunyali boina ukumbuka to kulindi na honyanga mundu litukulisa batu nenda kala ka isheri ya Musa sibolanga ndi tukulisa batu katuhananga ubule khola umwinzi likosira
nenitsa nanyola mundu ali ni shida namuonya itukulisa patu yaba bamukonde nomba bamuhukuma babola sikile shina uhonyinya mundu tukulisa patu nenana babora ndina inza kholanga kande kizonende papa wanje okutuka nuli mwana nomba nuli mwikhula mulitala kutuka uhe isawolu yali kutuka ubenende buhusiano bulayi nende tata wowo ko ubenunyala kulonda mutsingira tsietse nomba kuchenda mbirenje bibi buhusiano wale kuranga buhusiano oyo mno bishop apostle Bishop Oremno mhane foremno shingalora ebere role ya umwana majukumu nikafana kari mara Bishop Achachi Roblei niye balambu likuranga ikano umwana benende relationship indai nende samwana na for example buli mundu amara keke chinganga identification ya papa uwe na Bishop mwana wole mwana wepoe ingeti mwana wepoe niba yabutsa mwana wepoe lano wa manyirisia mbu identification hiyo ichinjira America papa uwe Shingala Bishop ya mabola the most important thing no kumanyirisia mbu anything uholanga yoshinga no mwana you have to imitate the father imitate no holonda atakapa kwa aholanga especially shichira ni papa uo na maybe nende wisdom fulani nkananga oweno wekanga mjego no bile shinga no mwana olonde wisdom number mima chingana papa uo amenyanga shichira ochinga DNA shodanga olinde DNA ya papa uo na shonyelo compare ulamu uo nendo wajirani ta buli mundu buli mwana yekombala na wabo nanulanga abula ko mwana yes unyalo kwikomba awefa abangana nitawo ko niba for one reason or the other mutala mwenu iwe niwe nyasaya rao na maybe papo shianya roho le fulani tawo yekomba lakini shianya roho le mtawo kwa mfano kwa rungamba Abraham amakuba manje kenyaseri ya laka Abraham koshike hola hata lakini ho shika fahuli oliblo lo Abraham manyirembu by God's grace ka Abraham yenya lolenash mbol ntimone tie if we shingana the seed of Abrahamic seed we are able onyola the same blessings even more so our relationship nende abebsebefwe it's very important kumanyirisia ko change identity ya abebsebefwe and then reward nditso kumeta honi kwamba ni responsibility yomwana okumanyirisia eshesa mwana eshere mtimoni mwasamwana chira no shinga no mwana wa manyirisia eshere mtimoni tsa papa uo you will speak the same language you umutsobola the same vision papa wonati tanga to the north which are supporter hotel to the north the problem ya kulina isai noni kwamba omundu ya malaya na batimoni amalani achako kudhara wa papa uwe ngora wala papa uwe shari nenda mani tawe shashi yasoma tawe takike nyano washande bino manyire nibo yolo mwana a son will always remain to the son. That's true. And it is your role of manyirisia mbu nishina isha papa ya chachi siya isha kinhananga siye bene yilo holola ne nga papa wanje indi I can see something from the eyes nishinje initially kata niba alinende some weakness lakini you as a son it's a hola shina so that I pick that thing in jacho with partnership ho
responsibility as sons ni hongo, lakini Nyasaye maira la kuesia the power and authority to do it. And then the other thing is that, you know, mwana hula abe willing kuweka wilkase. You know, we learn every day. Bishop, mwenye kata ni kwa school, lakini kuweka, there's no way to now I've stopped learning. You know, nachira kuweka, you develop. You develop something. You develop a character, or develop kata niba maono nchina mulia. Something like that. You know, you develop from time to time. Just like Paul nende Timothy. Timothy yekanga vinde vingi sana ku Paul. Ho wekanga akapapa wo olola akapapa wakalanga. Papo na chenda kamsira sirisia toto, you will automatically walk in the same. For example, in the Sunday, I spoke about my son. Uno lange vindu ya kolanga exciting. And now you see, katisa it makes me feel bad. Ndala tena na iwe nzita. Tashira ye kanga. Dede nyanga eche so that kata nimbo imula otawe. Ayetso huitura asha papa malahola shina. Asomange Bible, asaya akamba. O responsibility omwana no wenga shire mtsimu nitasa mwana ni yeka na chako kutsirire imbere kata niba za mwana ali weak shezo munyekani abo la papa sasa iwe ko hola shina ta munya babola ngakale ulimi ndingo yushulima ndikota lakini omundi abola oula alonda nyina nalofana wala iseko wala papa yakosetsi ngombe wala sasa kunende bindiba papanya lo kubola mbula mbugo shingano mwana you need to learn. Sometimes you lobola na atsa hanga, sometimes you lobola na ule pole. Chikalo kabola mno nyanga indi, and I like that statement chile la we most of the time. Sha papa ni lobola ni yakare. Atanu emereso kalolo. Lolanga. Ko papa ona kubola li kuwa mwana wanje denyo chendori. Olenga na eta. The other thing is, wahalola shiri mtimoni te papa uo, omwana, ni responsibility omwana, if possible, manyirisa ina wandu wa pretendanga, but if possible, waha manyirisa papa wali nda maloro kafana kare, what are the plans? Wala papa uo. A good son will always talk like the father, so that you move in the same direction. Muchende mu page ndala akinafungulano wese walabwenalia awala kutitsangendi wese walabwenalia lakini abana bakulena wese no fightanga wa fathers upananga na wese from time to time. And then with that one we bear our responsibilities because sons can hanapa be in a position yoko okubola the same language and the papa the language of the vision. Relationship, the first one. 2, relationship with Simon the papa. 3, lala the papa. So langa. Not till you realize you're growing, and then not till it's on your lap. With ngangana, humanitarian responsibility to your town. It is easier, right? One send you. Now abantu talk about na Prisca what is the secret? I had a lot of feedback. In other words, mwana nomba san nomba mwikula ikasi yeno kutsiritsa kuendelesha nakuba kapapwe is for continuity yani kuendelesha no kutsirira enechira bola enechira nyakureba revinina chira shina kuibula abana chira shina kuibula abana ndio Nyasaye bora Adam na Hawa muzimu jaza shibala lakini shikira shina kuibula abana kuibula abana shikira ruyelwe rulutsirira kuba so
kuibula bana chira kwenya yelo rutsirira ko ba na chira khali nutse mbandu balangwa ngo balochi bandu balangwa balochi bandu bali ni liroko kholi ni liroko limu family liroko limu chami papo ni ali ni liroko yenya kandi ube mulochi okay lwa betana ali bichire kutsia na latsingudu zetsia karanga kochea ahenzanga mu bana bebe alola ale na ulimu ambulanga ale na limu anyala khuriso na khulinze. I'm just supporting what you have said. Ale na limu anyala khulonda makhuba kanje singala kolwa khabola katukhananga mwana ulole ma vision ya papo ulole shili mutsimoni tya papo alafu ushibukule utsirire papa mweno aenzanga alola wina ulimbana baje munyabo muri babaka bayayi babaka nomba bane you are 4 sons or 5 lakini mbarano abo nomba bane abo papa mwene yamanya muweshe kukusha buli mulla moyo kwekwe umaonyola bukule mutsamolala mweno nao bikhalane mweno nao bora mahobake mweno nao yani namoloma nabandi abamoloma ni sauti shikira abona video ma bisiri tawo lakini mweno nao atse kumolomera mushiro ya mbore ali kubira ndi kholene shikira mwana nu afanana ne papa wewe all sons you must resemble imitate your father kutuka ufanane na papo uchenda kuli papo umulama kuli papo uzingira kuli papo nechira Yesu kuli papo rawalanga dina nilishinda nanyi mutashinda muchenda kulinze evanjeli bola mubenende tsingana kani tseli mu Yesu iweni na nia ile ambayo ilikuwa ndani ya Kristo muchenda kulwa Kristo yachenda yani shikira khubukula mfano kwekwe khulondai nechira khulangwa ngo va Kristai va Kristo Christian ili khuba Christ sasa they are Christ like yani vafanana na Kristo nechira khulangwa ngo va Kristai shikira khufanana nende Kristo khulonda ngama khuba ka Kristo ne papa weru nosoma mushitabu ya Isaiah 9:6 walanga dina is our father is everlasting father ni papa weru with nyanga tyosi umihika nimeka khune wa khulonda so nosomi wanjeri makuba ka Nyasaye ya hero hulira lidiba mulanga Nyasaye wa Abraham Nyasaye wa Yakobo na Nyasaye wa Isaka Nyasaye wa Abraham Nyasaye wa Yakobo Nyasaye wa Isaka ano Isaka na utangulia Isaka na utangulia Yakobo Nyasaye wa Ibrahimu Nyasaye wa Isaka na Nyasaye wa Yakobo katoa nako bole Nyasaye wa Abraham Nyasaye wa Isaka Nyasaye wa Esau lakini Esau shikira shiyali siingira mulaini ene tawe na chira Yakobo iza na kuna tsekabiti Abraham tia Esau na ibini muanze ibini bizatsi vaka shizazi sha Abraham yaruliza makuba keke kilisubira yamana alera na mwana wa balanga Isaka na Isaka yiza ayaiwina ahe Yakobo nechira bolanga Nyasaye wa Abraham Nyasaye wa Isaka Nyasaye wa Yakobo kama nyangadina Nyasaye kandi ne alonderanga shinshiranga ngo sana alonderanga nechira bantu bena batsikabiti nitsitsana muna yotsi baka kwa hivyo nuli sana nonba nuli mwikhola muitala mwikhola mukanisa mwikhola munosi uba nuli katukananga ube mfano kwa papo bantu bakhayenza bona namona matsa kulise na chiro la kali mu siasa tsiru tsia Kenya mundu nabere MP mwana empa kunyola kandi ni MP kali nakabena akatuka ku post ya MP ulanyola nali MCA na chiro langa banzilishi bishibala shirusha Kenya Mzee Kenyatta witsa unyolela ineje wakanyola shula huru ali kubongosi
hai henzi we Western Mudavadi Moses Midaba Mudavadi mwikolo Mudavadi alitsa musiasa mweno yani balondanga misingi chabihona nde papa papo anyala kuba yali mu position fulani ni uti ukole bindu bindiluka mta utuko londe misambo cha papo balonda misambo cheli cha misambo lelo ulangoli we manyi papo ni ani muno cha hadi ulanyola suri muno chi niruka ka kutsinzu che bantu butuko na idiraini khaliwo maunyola zishintsho kubuka tsatakaida uyiroka ka kutsinzu cha bantu chikira ulonda musambo kwa papo Musambo nalo sasa kululanga misambo cheli minyasa cheli ya ngo kwa musambo kwa nahabuka na spas neno Kristo yitsanga aba papa weru bosi chikira lisubira ho khali niba kholi ni misambo chili cha papa beru umushibala muno chili loko kuyitsanga kule khali loko lienero sasa kulonda musambo kwa Kristo kulonda musambo kwa wokovu nechera kulangwa ba Kristo wow uhusirisia rekula ndilo lienero masomo ko husirisia yani majukumu kama mwana balaba bana da abamusiani abamuhana lakini lero luno ndo labana sibada hatarira sa mwana ubana ringala ari baba uno ari mulosi baba uno undi ari yaro bahasibangi nimbukula ari yaro ndawa bahasibangi nukuringala mululia lundi kolanga mululia mbabake enda kala walanga mera kabana babwe mera kabungina obuloko berama kwa kehoreha kati ya nende samwana ngori ibwe mbwe ngomwana ohaire bikwanisibwa ofunye usirisie identity yao lokubera larao ama nibiye hore bilongo kori bela larao bichirisibwa obanyira bana bandi banyira identity ya nyina banyira ba responsibility yabo ni orinda nyina awe majukumu ka orinda nyina awe nibiye hore holo lori samwana harwes lakini obulokubera siya kusika mu okuhonyera kukula ko mwana uno umwana unafunyira kumina ama ngina mbelesi identity yae umanyi dada Prisca oborera bachimwani aposo lenya wenza makuba ka Isau lewene na Yakobo nende mama wao nende papa wao haliniba nyina mwana Yakobo yeli ayanza Yakobo na shiyenya Isau anyole tikhabi tao mama hakuwa na baraka yoyote yeli ahe Yakobo nekachimana nambora lomba isupu ule ibwene uyire papa owo ahombe isupu ni akahomba isupu akakubariki shikira mama hakuwa na baraka kabida akonye mwana kunyola tibaraka huina kupapa wewe nechira kutinyiriza kubola dina lazima mwikula ulonde musamba kwa papo ulonde tingire za papo okay papo nali mulochi niyo wao koka na mama yao kokali mukanisa kutuka mpaka usingire nende wokovu shulonda papo shikira lazima ulonde papo lazima ubenu manyange injili ndai yanonda kunirena lakini kutirisa nomba kuendelesha family lazima isingire upande wa papo shikira mwenzi banjiri manyire wabalata Nyasaya wa Ibrahim, Nyasaya wa Isaka, Nyasaya wa Yakobo. Bashere babo bali batajwa kwa na ota. Anoenza lineage, anuso mushitapisha Luka noenza lineage ya Yesu Kristo. Bataja kwa mama ta walata apostle yibu la shtika yibu la esboni. Lakini babo lapo ba mama babo ta. So matoko kumarika bololanga dina makuba ka single motherhood makuba ka single parent kaliri problem ku makuba ka mono maka kasali shikira sunyolanga dina
shikira mukhaye fulani alinu mwana we loyibula mwana muyayi aba kosana na ise mwana sasa ise mwana atirira mipango cheserawe atirira nini mipango chenyina sasa hiyo ni opposite of the family na sasa shughuli mpango kwa nyasaye manyala kwa wele mno Sunday mhane fwe referendalista ya bola alikuwa mbu na makosa mahongo bulitala limanyishe bulitala ya Angelina angoa Angelina angoa Jennifer angoa Petronila anyalo kumanya kwa watoto lakini introduction nomba shingalawa ndo wamanya mtala mlia biba wamanya mu okupera mera komundu mkhaya mkhasu mtala mlia that identification number dignity ye mtala mlia ibetanga hasi shichira omsatsa number papa is the head is the head katania koyana kanako nanga mutaro lakini abantu bamanya ango aliana wa makoha ango ango Bernard shikali karo kataniba yato ndabana lakini identification ilikidia inendo usiro kuyomba bola na ango wa Petronila so junyola the same now khokho enga pa khoba shikalo akareba about identification ya bana it applies all the same shira papa huo ngala bishop about kanaro mtondo banu ni papa huo cholanga na shikola anga ni kwamba wakanyola ufunuo huyu wa orlamu talamulia maybe the seed of salvation rules waon bawe nyana mitalamulia and other people shiva manyalet anything to do with the whole nyasai tawe I think once you understand the word of God you can on your long sire you see prayer is the key to unlock and to lock anything. So when you look sire and Osaya sire na Hosea revelation and Osaya through your name. Osaya through your name meaning you if there is anything in terms of evil, covenant, altar, sacrifice, wahebwa, lua webu lua. Abana bebulungwa na lawe bishop umbilical cord. It makes some covenants. Manu kumkulhangendi shitira kwa nya merare. So doa haoni bua no sire through and you overcome that. Bishop abolemu Yesu yemwene yayomba. Because for abechibebe bamlonda so they also overcome. So where's lo sayanga niba webu lo ronya tsazi ni wala ne ba kulanga mara fulani ne ba kaze covenant wala mwana uno alikuleni mwana uno alikuleni ne ba kubifa byoko ko byospe Kenya ba lo ni wana wanyola revelation fito wala lalo si nditso kula muitala mulia lande nditso kulangwa mara fulani tawe America kewe na America kewe because it gives you power, it gives you authority, and a clear identification. Abulaho mundi yes kadaba chenda for spirit barabara for spirit hono over identification ta. Buli mundu abetsanga nende identification. Because identification ilia na yokuongoza ngalano mhano fwe into the point of your inheritance. Ola Sholanga. Now, inheritance. Yes. Nombo umukabo kumwitala. Nombo umukabo kumwitala. Olanga kwa mfano, absia ni wefwe naba abantu befu ba central. Onyelo kunyola omwana wakusi nende nyina mwana. Onyelo alangwa John Wanjiku. Nomba njeri
mundu musaza kuli mudaktari wali obalanga sijui nani wa wairimu wa wairimu John Njeri wairimu ne bana ngeti bakenda kale chola no lala no papa shanyola kanga mundaleta no manye apa lalita kumala wala basaho lubali makwashika biyata statement shita kwa mama ta aba mama bala ngwashika biyata yolanda abasaho lubali makwashika biyanga ta kali karudisho meaning abasaho lubana nga direction na issue of identification it's only today remember la katomunatsi kwa ID they don't mind as a regular pande sha nyina that is wrong. It's wrong. It's wrong. You know, it's wrong. I remember. Lakini harana balarabani bosi ni kwa kula ona holasi. Arana situation ya larao yafu. Ao ni kwa sibo sida. Ni afu yeah. Dakambole ni kwani. Lwende nyokutira identity card si personally. Damenya ndi kuhuanje. Eh? Na shindali damanya papa wanje ni natao. Nyona. Na lade nyokutira ID ndabukula expande sha kuhuanje nenzia na show tira mu office yokutira ID ndwali yokuranga ndalekwa sindekhala msimiti for the whole day ulashina balola bondeba expande sha kuhuno nenzia kuikatshelana nomwibiso wanje kwayini expande sha kushi unyona Osina wafana mubei kafwana ndombei kachaka awustari banda asimusimiti the whole day. Why? Because baloda there was no truth in it. Anytime ukulesh panisha mama uwo chichaka bakosana ne papa uwo lana yocho kutilesh pande kolira le mama uwo it is okay for reasons maybe of domestic issues and all that. Lakini in the spiritual realm, katanwa malawa karia watu hawundlano you matured enough. Now can hanobu kule responsibility sio bila mugugo. It requires identification hiyo. Na kukachira kadamamu wonde pakosana. Nelani wakatu hawundu wakanyolo mwone shakana wakanyolo mwanu msiane rwanyo kumenya nawe okula lira ibalito kuba ne papa uwo arena naba nayi umlamu you have to track him because ikhabino sinya lokoti papa kumama wotyo sita okula kumanye papa wo because he has to speak a blessing to your life. You see, identification. Lakini huu leo sababu kula majukumu wale sababu adilana wana merebaria wananyala bari sauti. Prisca. Na kumulika makubaka bule. Kumulika makubaka bule. Noti etirichi wewe. Mundu mutrichi. Nuibula mwana. Unyoli mwana. Aita wibulira kali munzu mwenye. Yani wanyola musiko wahilita wa alafu wibule mwana. Wibula hata mwana ule shindu chokuranga. Benya kumanya ise mwana ulindugina. Sichira mundu mukhali unyala kuibula mwani wonyene mchira musatha ta. Mwadiri. Kutuha alinende papa wewe. Shindu chokuranga shebalebanga ise mwana uyu aliyena. Bala ukhaba khaniba wamenya Mombasa. Ilipoti mpaka ituhe hali miaka chinyuma hiyo kwali nitisimu tawo lakini ilipoti mpaka ibaru yahandika halibira mala mweli mulala mpaka ibaru ituha uli ubujire ndina mwana oyo nuwanje ni Masai kanje nuwaka bujire mwana nuwo shiri shenya kuza shaka bili lera kuhelira na kwanya kwa mwana mwinuyu iwe babo nakatukana uhane lira mwana ene atsekola. That means abula ko mwana mushibala munu abula iseta. Buli mwana wose ali mushibala munu alelinde unless ni miracle baby Jesus. Yesu akulisemwa. Kali niba Yesu mwene ali isemana. Sasa uinaonya kubona ati abula isemana sasa alalelwa nende nyina aherwe in direction nende nyina wonyene
hakuna. Ifamily ni mpango kwa Nyasaye. Na mpango kwa Nyasaye ushinda na kwanza kutuka papa alimu, mama alimu na mwana alimu. Kumbora baliona nende babula papa sasa balalonda za mipango cha mama balalero kuli mama niya kutsa abantu bamanyanga niya kutsa nakani ibuluya niba mundu ya kutsanga amwawe erikalanga in charge alango papa umwitala no alalera bana ba na balanga na hii direction ni balona bamanya papa uli ola ku mipango chukono nya bantu beno mpango kwa Nyasaye ku family nature ulolanga mulinenda mahoba kenaga kakabyo oso ya kabona mandi balangwa di identity ni renyina mwaha bula mwana muyayo mwana uyu leralira mwaha leralira yakabaka mabobole khonya mwitsa kubeka mwana romani biwenye bakolanda Olabere. Yobe ko mwana. Mwana shanyala kubekwa anyala kubekwa nende ifamily yanga mukhali weta. Baka abeko n'umuntu kurula pande umusaza we. Pande papa yes. That one means identity. As mwana nuniba numuyayi ikhuliti lichwereyo umenye nei. Ale aturise isayo kutya kushebwa. Mama ya kushebwa. Ale liubukule mwana uyu uti ushebe wonyene. Ise shalitila ku mwana wata. Tsakandi wewe tawe duwere. Akule khere kabisa nuwowo. Na inheritance yeye anyala kumwata. Kira wabukula mwana nuti ya kusheba. Umanyi Like there she's I get the point. Ni ndoka wala kaitirichi. Nubukula mwana uti ushebe. Na mwana no uibula abundu fulani. Ulehi family na ulehise isa mwana ne uze ushebanga mwana. Sichira ishebo ni maandiko ka Nyasaye ni covenant ya Nyasaye. Kulo bihanga ishebo ku mwana uyu isabetana bihaho covenant yeye. Shingana Nyasaye bora kwani anaka mwana ya bora kwani kama kwa kabolwa Nyasaye bora ndina Abraham ndo mbora ati ashebe bantu bali mu family yeye. Ya bora ndina yambora ishebo yaho ishebo ni covenant ni lirako ni alama ni identity ndina sasa bantu bose bali muluye lolo bashebwe so iteliji no mukona mwana umuntu uzo kusheba ukiri rusa ya papa wewe mweno bakolekhere mweno bakolekhere bamwamuli mihango abata hata julikana hapo hata ko yes. So sonship, look, monomanga sonship, nende ise. Kulinende a very strong bond. Kulinende a very strong bond. Na nucheza kukhala kibond yeni, sasa ukhala ke mipango cha Nyasaye. Uono nye mipango. But no rebasa. No shawala kolekhe. Alasina sine korekha munkar mwana afuire. Mwana nichukira mbo afuire. Ene si ngina alinende bamwa papa wewe ne nauma nauma brother ma sister alinende bamwa papa shalinende bamwa wewe shalina biko wewe shalina cousins wewe bosi ni bi family ene kutuka ba mu recognize in that family kutuka ba mutambwe mu family umanye family na papa na abulaona afuile abantu bose kumitala mama bafuile bafile bose ta baliyo rikana ulabura ko nende first cousin mwana wa papa wewe is still a brother bado alabukula majukumu ko hola ni ko singira no kubiki ko bena ta mwana so mpango shinga na kulwa kuboli lukhala kanga ndiono ubetsanga nukhalake continuity ubetsa nukhalake inheritance ubetsanga nukhalake butsiriri bwi family. That is why ulaba singira imara kabisa wala mwana uyu nwabona fulani khaniba musata aruli munzu yeye aruli mundo yeye atira nyoli mwana irwaye atire ibula mwana irwaye n'umukhali undi akhali mukhali wo mwitala khutukha ifamily ye mukhali yo mpaka abole mwana ibule na babole fulani mwana uyu witsubeke mwana Nizambo kula mwana mwize murebulira
lira lyaherwa ngwa lirerwa kumwana kurula upande mwanga papa ne mwana lira sikira continuation onya family ena itsirire luyelo eno lutsirire umanye mundu mukhali identity ye ikoranga identity ye ikoranga lwa wabona abayira yundi mundu yema nabola nubutinyu halo nubutinyu kurula we nutira undi lula we nutie ibundi eyo identity yoyo inapotea utsiririsia identity ya bantu bani hala yokeza mabana bizikana identity yabo ikoranga abo ikoranga babayira sawa shikira lwenya kubayira nuitsa ko Patrick Shitika khali umao badilisha lira ulango Prisca Achuki Achuki na topotea umalango Prisca Shitika no Prisca Achuki Shitika kutoka identity lira livule yira itsa kululi sikira sasa umekuwa property ya huko lakini ndio sasa yeye bosi vya koreka hari ndatu la watu wachenja mpaka ID yeah sikira benya identity mpaka uijire mwa ndio babando abana besho hana bayingana sana kubukulamera kumsasa huo sikira maana somara kasamwana limato kumadara kaliza my daughter alangwa melishtika na mambo ra it will remain that one forever melishtika it will remain that one forever. I can lose my identity. I cannot lose my identity. You want your father's continuity. Lakini sasa kwa sababu ya mambo ya marriage yitanga inapoteza that identity. Bwana ife ukaloha na ID no mara rodi fe muhava. Uchiro kaloha gendia ID bwana. How? Lakini bachenja. So neno kubolanga dina kutuha papa alikale kuba in charge because yeye ndio kichwa lira le papa likule kukora mbona hapana likore na basi ya ikasi umwikula no wakisha dina lira le papa wewe likorita mbona basi ya nili chirire sala lakini bahana lichi bagana manye likoranga chira barulango batia bwana barulango batia yuni nikama na sana baruki ulova trade no, not trade but numpako kwa nyasaye chiri banjiri bonanga dina mundu alalaka bibuli alalaka papa na mama acha chimira na musanze na baka bambiri mulala shibali babiri ta na wata kuchimira na nwanga musata so it means basata balawita kumenya wanga bakali then sasa basata identity yao ingepotea lakini chira so utakumenya wanga musata sasa unaona experience na bibi ni sana bibi ni sana my father's identity no so for continuation na chukanga nukuyibula mwana nibula mwana ndamlangalira papa wanje just ndio hiyo jina isipotee na hilo nona yibule mwana aidha alangalira yanje no alangalira papa wanje yali kukale sasa so unanyona lile litsita chiralitsia so one of the roles of a son is to continue the where is a daughter daughter sasa okay anyala kutia kulanga wetie hiyo lakini shiriba strong sana sio anyala kutia kulanga wetie wewe waira anyala kutia kulanga lile papo iwe na hiyo so mira kana kakita kaona ne mara mwenye mlikuwa na topic ya naming my first ndio mchirizi topic ya naming anza yeye Amerika samwana sio mambo leo na kusikia hiyo ngine angalia ile hizo kubolani but I think identity is very important. It's very important. Kwa mfano Prisca, kwa mfano nihoyere this example niwa umwana mukhana yanyolo mwana natural sio kubairata natural kusia into marriage. Kwa mfano yanyolo mwana wa school, and then this boy never kidogo not taking care of the son or the daughter or something like that.
no mwana uno mkhana uno atushavundulano. She wants to get moving with life. Yenyanya walo mwana msiani wanyala mwenye kumsatsa. Love etsanga into relationship. The good thing ni kwamba mkhana uno when you open up umsiani wetsa no more si before an end. Neje kusikule from 3 na nyolo mwana uno emenyanga naye namba mama wanje amenyanga naye konoba uyanzere basi olambo kula andokule ndo mwana wanje lano niwo moyo kuyanzere jindi sho moyo kuyanzere nalo kurusia ko nilo mo kushende shelo kurusia ko ishitu inye umweko kuyanzere inyama olenya. Now with the love aspect no longer wanyolo mwana mkhana ya tesha nendo mwana wewishisiani mwana mkhana una aberene anendo mwana we tsanga na into this marriage. It is the responsibility of this man okwakikisha mbu omwana uno whichever way the story is, as much as mkhana uno was open, I open kabisa mweko kana mbora historia yomwana uno ifaneri. Papa uwe shingalorebe. I'm trying to respond to one of the questions. Shingalorebe. How about if the father is not responsible? You see, because we have these young men that just want to do love. They are not responsible enough. They don't even care about anything. You see, maybe they fall up, but even the family don't want to hear about the story. So life has to continue. So what happens? Umano shaila many bila identification ya papa weta. So what happens? You don't force the situation. You have to move on. You are in a new marriage. Now. She will take responsibility. He will take the responsibility of the child. The child. Meaning, identification. Lakini sini someone. Lakini shahadi someone mwimu data. Kataba na vichanga do. That's why we now come to the story of we were all adopted as sons of God. You see. So the issue of adoption also can make one to become a son without any question. Whereby the point is you still carry the identification of an authority over your life. So that means abula umundu anyakwa. So I think we should be swari like abula sana and then handi shindu ni marriage statement yange yambuli lumundu mukhali abayiranga identity koranga. Shindu shichira ibula kukora. Nlobi insistanga ola posta woli mpaka bakurebe papo alienda mpaka kutwaka your father ite amolome blessing kuiwe. That one means identity ya papo sasa shikorata shikira papo yinzi na amekubaliana na wewe kwamba uishi katika hiyo familia. So identification yako shikorata shikira papo anyolera. So na papo niwa yako za noni yo she ali responsible no vitu kulibye nebo kulinende papo ali responsible ya kwa adopter and then ali responsible. So kama nyangali na kandiba identification yenye ya kukora lakini shikora tachira papo aliza mpaka umkhana bayire bamuhei token izisha shakolanga shamakolanga bukuye lwa mwetsanga bukuyi babetsanga shirisha maba kulanga ni identification abuchira urule mu family eyo uitsa kumenya mu family inde basi na unyola kulinende mpangilio mule yawe nao kulinende heshima khali bantu bakhujinubira walanga mukhana wa Achuki abiri atsire you know. So identification ya papo shikorata. So korata wo It's really nice, and the more That's my father's name. manye yenye bora ndio. So nubulai
for that coordination. So numetanu liweneyo utilisanga the family yeneyo and at the same time utilisa family ya identification ya papo. That is why ulini ruhusa hali nuibula mwana muyayi wene unyala umulanga Achuki. Sio sasa sio lazima zaba lango mira kiwanga ise kusita. Unyaala uyibula mu first born alangiro lira ya ise papo ewe ngise msatsa ho. Uyibula second born muyayi ulangirira ya ise papo. That means sasa mutsirisanga ti family tine pamoja. So identification I portray. Then again, for one of a very good son, I think whatever Holy Father Bishop was also responding on the same. Confano the disciples by Jesus. Jesus already in the how many disciples? 12. Those are the ones that he was close to. Like in number there was 72. So Kenya to plus 12. Yes. Kenyana ku 11 plus 12. Kenyana ku 11. Yari in more than 72. But even within the 12, Yesu ni yenya ngobola some secret issues. Chiache kulanga bosi. Elanga Petro, James, Yohana, the three. It's a word. Why? Baada ya bosi wachenda kumazi lakini Petro chenda kumazi. Why? Chira yenya ngokilila nomba kumanyisia something in between. Chira no yanza papa uo. It is your role as a son to become a pillar. You know. Mano yanze papa uo you imitate. Kuihuambu yenyo horrible secret yosi yeto kwesia the right key. Abana shibali nende tifungo tyo kwekula ti habiti ya batashira shibamanyire shire myocha papa. As a son, olinda responsibility yo kumanyirisia nishina cha papa wanje ali nasho moyo. Eshinya shachira litala lino yatirira imberi munjira indei. Among the 12, but I never learned. Reason? Balangwa 12 lakini wachakula babaka. Babaka. That is why the Bible says walioitwa ni wengi lakini waliochakuliwa ni wachache. Reason? It is your responsibility shingano mwana omanyirisi heartbeat ya papa wo ituyari. Wamala wamanyirisia kada nolo we nyuma wabona kubaka mwana passport mwana kada nolo we nyuma no kachira nolo mukhana na weblenda usiani be lakini papa wo yamado ho trust always yakata title deed wala you shikale kwesi ya title deed o kuzio mukunda kuna nomba lano chaje ku treat abasho bita lakini yakwesi ya title deed shitera timoni tianje tilolanga iwe yoni obulafu bulitara cholanga papo yeno ko empower yeno ba ko setingufu ya mala yalo la ishere muiwe so a secret ya papa wo no kana kachira no la kata papo nati okufua nalambo okufua bonanga nanjiro mwana wanje nanjiro mwana unaye tana wala ko amanyire shina siye shino la neme nyolo no ta nakili tala lino enda kama ona kongo you see responsibility okuloma nyirisi papa wanje ono shire mwangu you love it, you impress it, you walk with it. Then after doing that, you will not have issues because now you become a pillar. Umetabu nimbola metabu za mola mera mu apostle. Na shintu shinyako chira umanye heartbeat ya papo nomba umanye moyo kwa papo ni kumuyanziza. So another key word is sons should make their fathers happy. Sure. Bayanzize ba papa wabo.
nako kachemera manyi Petro yalina kiberembere indi na kiberembere yamukonya sana mpaka Yesu namwe yanza mpaka unalanga na kula tsifungu na mwa nambora kwa yale tsifungu na bali 12 lakini ayeta munala wonyene ambora kwa yale tsifungu shosi shu ikala hanu shirika lwiko shosi shu bolola no shira bolu liko kwa yale tsifungu akaruhambora Petro utakapoongoka utakapoimarika simamisha ndugu zako ambora shini amweta nga authority amweta mamlaka yani amwene tifungani Petro alimbili na ushulanga mbolinde unashikiberembere numekere kubalena shikira Petro shia yali bwangu sana na Yesu yenyani muna hiyo umundu arisona kwa kitu kulindia balanga na bareba bandu babolanga mwana wa Adamu ni wina ambora bandi babola uli Elija bandi babola uli Musa bandi babola nabii wa kale na babola sasa kuleka bandu babola na munye mubola inzali wina Petro nukubola wangu yuli masi mbako makula mwana wa Nyasaye uli moyo na Yesu nambora inyama na masai shibekhunulire kota papo anje uli mwikulu khuroko kwe akhunulire kena na kubimbuli bwenubu nompo kukhunuli bwenubu ndumba khali kanisa lyanje na mirango chima kombe shikira tsinyala ta Petro iwe ne Rwanda na kubimbuli bwenubu ndumba khali kanisa lyanje. So you see shikira Petro yeli ame baka tuhamuda bora Yesu he was there baka mbora yoba uti khali nuko tsinda khotsa Yesu mbora yoba nzeli khotsa lyaji munyala kulimbiri waje haya bali uliaro ni butuko amini kuna dhoruba balola shini ni kumazi bakarangana ni demon baranga ko batsekwe Yesu abora ani demon baninze Petro bore khale niba niwe ni amuru ni kuje kama niwe ni amuru ni kuje Yesu ambora hani Petro naacheta mbali kubeki ba Yesu bosi mpaka lirodi shibala shirikawi kutuka mpaka rundina aliko mungu echenda kumanzita lakini Petro echenda kumanzita chichero kiberebere yali mwana mulei hango unyolanga muyaya aliona pa mwana aliomulala yani isenamu yenza lola uyiyelewa makoba kanje wangu shingana kosi akabola yerumula mubishiro ibara moja Yesu nambara kukwana ndio mpana bukuresho naka rokotera muyo Petro yeli luka kokatu wananga bandu lundilo mona manga mahoba ka tata nende san bandu balema mahoba ka Petro yechenda ndina na Yesu mpaka yeli ibeli kabisa Petro libeli hanwenze inheritance ndai nituhanga tukuli ya Pentecote baka jazo Roho Mtakatifu mundu alikuranga kuiwaza injili ya Yesu Kristo injili ya ufufuo ni Petro yasingira nabo bore ntiyo si Jerusalem nabantu bose bamenyanga mu Jerusalem mumanye ndina Yesu Kristo mu abambi oyo akoleka kuba masihi na yeye ndio Bwana bantu bareba Petro na mitume wengine unasikia watu wakauliza Petro na mitume wengine yani hilo langa dili mkandi akatawali aliza Petro sichira ayanzaise bareba Petro na mitume wengine tutendeje ndugu zetu kuna babora muikanire mubatizo mazi manyike muliro Yesu munyole Roho Mtakatifu mumenye maisha malai kumbe muyanzise wina muyanze Nyasaye kwa hivyo kuli sana unaona kali ulina sana muitala na shiyasoma sana tawo lakini bantu bali yobatse paka university bantu bali nitsi kosi bali kanitsi kasi ngali lakini undi alioza mweno ya handa za kuisa mweno ne wisama bukula kali title tito ko lapose ya hawala unyole ya mwa uchenya itaito titi papa bukule ndina hele fulani na fulani yetuka za class 7 na uza watu kwa university shikira kulinishi ndo special shero la mwise na kandi yaya anzita isewe who all sons listening to this program today nwenya ngunyole tikhabi nwenya ngunyole breakthrough nwenya nguye lolo kali bana bobo bana wibule babarikiwe khutuka uyanzitse papo ni bashiri moyo umuyanzitse mwaka muyanzitsa basi
urenyola na kulera imbuchiri nako honora kutsisiri tietie nako honora kutsisiri tietie and bishop papa uwe na kuhonya Petro lwa no waka Petro ndithi sibongwambo Yesu yalanga Petro shishieno iwe eshishieno papa uye lokulanga kade shishieno na kulanga shishieno akuhonyanga why because yenyanga okololo she ochendo bulai omenye according to his will na kulenda bana bandi abo umuntu umbuli sinja se expedition papa wo yetsana yakho esia maybe enyanza kuhonya was the discipline fulani obola leka mwana wanje Prisca ebintu byo live no shule binde later la kana nabyo kezo kumina bo nganye ango wenu otyo menye Mombasa emyaka chosi wibera ango wenu ta kale kado bako na bola chinga injira ochenda amushirinjira indaita ulirisia kana kulange shieno ni papa uwo Petro yalonda za Yesu alibe mulange shieno kada ni balango shieno yalonda box lakini mwana papa ya kulango yo ole shieno unaje shieno ta ola kupana nde papa uwo ta ola kupana nde papa uwo Umundi Yesu kupana umundi Yesu kupana nde papa uwe ni shieno Kosa wanje mshanongo mama yakupa papa uwe uli kukawanje nende stool kulamba kwa bomukunda unyona na yenyango mukunda yali manager wa railways kada no uli sije mbula apology yali manager wa railways so nyona omukongo lakini yakupa samwana nende stool ezingi hard sanda asubuhi kutsamkani yakupa samwana shieno baba uwe ya afua kulobulwale yakakona shifunde stool na omukunda kwa yenya papa mukamwelisi alimeje mama tuma nafuna na roble alinna kuo katala arawimbo laya matuma chikahola ulaita yache samuta chesa ndao katala komboa amaloweru wanyilia alimeru wanyia komboa mama mikunde wanyilia it's never productive. So mbuliranga mboleli khubiri khu abikhola bosi nomba all sons babe sons mu kanisa babe bikhola bo matala ewe mwikhola iwa mweru iwe mbozo muyayiweru ukhakupana nende isawo tawe ukhachiritsa kuchingula mukhono koko ukhupanga papota khali akunyeke khali abe muyingwa khali abe mulevi khali abe mulochi ukhakhupa papota papa wo ni papa wowo nakarikale tsandiwo papa wo ni papa wowo ukhakola kushingishosi ati aleriliyo kwango mwenya muhambane na nyina wo bandi babambana na nyina khupa isimu khupa musakulu wangu nilishiramo shitama shirigira bana bobo mpaka shirononye litala lolo shirononye luye lolo losi ulinyola bulahuluyata khohe abibuli beru baba baberu luyali niba kumanye injira kulonde tsingira tsenezo kumenye bulayi kubeni tsi family tsindayi yasaba kazi kusale baba iruri mwekolo khoitso minyanga khukalosera luyali khobuyangu kuno kwa wakhahoha kwakamolomana bandu bo shikira mwami Nyasaye makuba kapapa mwitala makuba kapapa makanisa makuba kabi khula hango Nyasaye kusaliranga tsi family tyosi no ndatiye tyosi ubalinde mwami Nyasaye ulere bulala bumatala hakari papa nende bikhola babo ulere bulala hakari mwami Nyasaye kali hamatala keru ukhulinde ukhimira shikira ikunu mpango koko wapanga mwene numbanya khula banende papa na khula banende bikhola mwami Nyasaye ukasanga buli mundu kusaliranga studio ya Western Nyota TV ukaste bayinziri bose bakaste ubalinde shikiruli Nyasaye mkhana Prisca umbika mahono koko yebo bose bawuliriza shipindi mwami Nyasaye ubakaste ubalinde
yakomati kusabanga usubira muri Yesu Kristo numonyo rali mwikulu. Amen. Muri mna balwa baheru mwabura hula kubalara bene sindakameda amandacha lalisia umanye kamaro bodo sochala ali habo kare hera bwena muri muno okusirisia bulori bwemwe kungangara ya Western Nyota TV malani bole ndi Western Nyota TV ebintu bichenjanga ano Ndio. Gary